munsi ku munsi. Imana y'amahoro nibagirire neza kandi bagirire neza cyane. Uyu munsi kandi twongeye kugira umugisha wo kubana na Bishop, yambaye neza cyane, ameze neza. Bishop Aho. Naho neza. Yesu ashimwe. Yesu ahimbaze. Umeze neza? Meze neza. Urabibona rwose. Ukuri ndashima Imana pe. Imana ishimwe. Amen. Ngasuhuza abakunzi bawe. Turabashuhuje mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu. Yesu wacu nashimwe cyane kandi ahabwe icyubahiro. Yesu niyamamare. Amahoro y'Imana abane namwe mwese ndetse n'imiryango yanyu. Turabakunda mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Urakoze cyane uti murakunda abantu b'Imana, nabo barabakunda. Ya. Nabo barabakunda rwose. Yego. Byari sawa se? Yego. Meze neza. Igihe twe tukorana ikiganiro uratubwira ati igihe cyanjye cyo kugira ngo ntongere nubake urugo kiri bugufi ya. Yego. Abantu bakomeza kubaza atari ko izaba ryari. Bishop zakomeza kwitwa Bishop kandi nari ngiye kuvuga ngo ari umusore nta mugore afite, kuko uwo wari ufite nibutsa abantu ko yatabarutse. Ya ntekereza ko igihe cegereje bigiye kuzagenda neza. Ahari ngira ngo mu kwa munani hafi aho tuzahava duha abantu ubutumire. Muri iyo minsi iri imbere nta gihe kinini gisigaye, abaye amezi menshi yaba 3 cyangwa 4 bizagenda neza. Ko numva birimo bihura na ya mezi wa hano ya Bishop we. Nubundi bigushamwe aho nyene ni hafi. Nawe uri mubo Imana izagirira neza. Yego cyane rwose. Niko bimeze. Gahunda ni iyo ngiyo, ntabwo tujya kure y'ayo mezi nubundi kuko byose bizakemukira icyari. Kuko aho Imana igeze irakubura ntisiga umwanda mu nzira, kandi iyo Imana yakwibutse nta utagukunda, uwakwimaga yaguha, uwakwanga yagukunda, utagusura yagusura. Iyo Imana yakwibutse abantu baraza, inshuti zikaba nyinshi, abatagusengera bakakubwira ati twahora tugusengera cyane, ubundi we yaravuze ngo bagutekere ifiriti mu mibyizi. Rero ineza y'Imana iri hafi, iri mu nzira, iri kuza idusatira, hasigaye amezi 3 rwose. Yego. Hari abantu bajya basanisha ibyo uvuga bakabihuza n'intambara. Ese koko nawe ni kubyumva hari intambara mu gihugu cy'u Burundi, cyangwa wowe uri kwivugira ibyishu? Ye ntago ndamenye ibi bintu. N'abantu barandika bakavuga se ibi bintu bihuze n'intambara. Uravuga i Burundi bihuze n'ubutabazi bw'Imana. Ubundi abantu bakwiye kubisobanukirwa bingana iki? None se utekereza yuko bidaciye mu ntambara, utekereza ko CNDD-FDD yakugwaho niki? Mamanda irangiye. Gute? Bahawe n'Imana. Nyine urumva ikintu cyose iyo uri kubwiriza uravuga ngo ikintu kigira igihe cyacyo. Wari wakoze agatoki mu buki ngo wumve? Narabyumvise. Utekereza ko barekura ngo akira gutyo gusa igihugu bakagitanga? Ni hatari. Bazemera nukuri, bazemera nukuri, bazemera Imana nibatwemeza nukuri kw'Imana yo mu ijuru. Abantu bose badusuzuguye bagiye kuzemera. Ntabwo birenga ukunyene kwa 5 turimwo, n'ukwa 6 n'ukwa 7, n'amezi 3. Ukwezi kugira kane ariko kwa 8 jewe ndasesekara ku gihugu, ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Okay. Ugomba gutahuka nkuko twabonye n'abandi bose bakeneye gutaha bariyandikisha bagataha. Ntabwo nje nzataha muri ubwo buryo. Jewe nta hari nziyandikisha mu gutaha. Jewe ni juru ryanzuye. Nigeze nababwira nti Imana imvanayo. Yarambwiye ngo ninjukuzanye inanyu uzagusubizayo. Hageze rero kwinsubizayo. Je ntaho nziyandikisha. Nje ntibigombera kurinda kuyandikisha. Oya, ni hame ridakuka, ni tegeko. Ayo mezi ngomba gutaha.
kandi nje ntabwo nzakirwa na CNDD-FDD. uzakirwa nande? Ntabwo nzakirwa na CNDD-FDD. Yego, uzakirwa nande? ijuru hari uburyo ryateguye uburyo nzakirwa. uzataha ute? Njyewe ni ijuru rizancura, ni ijuru rizancura. Yego. Ariko icyo bikoze uzaba akiriho, uzaba akiri umuzima wese azahurura kwakira Pastor Abel. wigeze uvuga yuko uri marayika? Yego. uravuga ati ntabwo ndi umuntu nk'uko mubibona. Oya, n'abazabibona icyo gihe ukuntu nzataha bazavuga ati noneho bazahita babihamya bavuga ati burya koko ntabwo ari umuntu. bazavuga ati bimwe twavuga turabibonye, uyu muntu ni umuntu udasanzwe. kuko ku mihanda aho nzanyura bizamenyekana, njyewe icyaha ryanjye isi yose izabimenya, ibinyamakuru bizandika, mbega bizaba ari ibintu bikomeye. uzataha nkande nyine? bizaba ari ibintu biteye ubwoba. uzataha nkande? Nzataha uyu munsi uri Bishop Abel. uzataha nkande? icyo gihe hazaba hiyongereyeho ayandi maranga. bizaba ari ibintu bikomeye. ibibazo uri kumbaza biragoye gusobanura, numva ntashaka kubibwira abantu. bakomeze bagire ayo matsiko, bakomeze bagire ayo matsiko. ariko uko nzataha kose umuntu wese azabirebesha amaso yifate ku munwa. harya mu gihugu cy'u Burundi mbere y'uko uhunga ugahungira hano mu Rwanda, Yego. Burundi wari uhafite urugo? Yego. inzu? Yego. ubu yarasenyutse cyangwa ibamwe abapangaye? ntabwo mbizi, cyangwa nazo ziri muzafatiriwe? zarafatiriwe. hari umugore nabonaga wari ufite ibitaro n'amashuri. Yego. yigeze akora ikiganiro ku kinyamakuru cyitwa Igihe. Yego. avuga yuko amazu yiwe yafashwe. ibintu byose barafata, bariya bagabo n'amamodoka baratwara. ariko Uwiteka agiye kuduha izirenze izo twari dufite. ariko kubera iki bakunda gufatira ibintu by'abantu? babiterwa n'iki? ngira ngo aho babikura, hari umugani uvuga ngo ibyo udahari biba bisa n'ibyo wapfuye. Yego. rero ahari ngira ngo ni uko babigenza, baba bumva yuko udahari asa n'uwapfuye, ariko uba ufite imiryango. ahari atazagaruka. ariko uba ufite imiryango. imiryango se yabahagarara imbere. none se ubwo waba ufitanye ikibazo nabo, imiryango icyo kibazo yagikuraho, ahubwo se yakwigaragaza. ikibazo mukunda kugirana Yego. na CNDD-FDD Yego. bivuga. Yego. ubundi ni ikihe kugira ngo abantu bajye banasobanukirwa bamenye neza? ahubwo se ninde muntu utakizi? nuko tutashigikiye amafuti yabo. nuko twebwe tutemera amafuti yabo, tutemera ibintu biri mu gifuri donke bidafututse, ntitwemera ibintu biri mu mwijima. twebwe twemera ibintu biciye mu muco, twemera ibintu bikorewe ku mugaragaro, twemera ukuri, tukemera ubutungane. ibintu byo kurenganya abana bariya, umuntu ukamurenganya umuhoye ubukene kuko adafite icyo aguha. mu kiganiro cy'ubushize warumvise amagambo nasomye. Yego. umuntu adafite icyo abaha, urubanza rwe ntirucibwa. urabyumva neza? Yego. noneho ukarenganya umuntu umuhoye umugambi. ubwo abadukurikiye bumva ikinyarwanda, ubwo ni ishaka. umuntu utari mu ishaka ryabo bakumva ko akwiriye gupfa, adakwiriye kubaho. sibyo? wasagato kuko atari mu ishaka ryabo, bakumva ko bakwiriye kumutoteza, bakumva ko bakwiriye kumuvana mu kazi. twebwe ibyo turabyiyamirije, ntitubishaka, ntitunabikunda. ntugire ngo ni ikindi tuzira. tuzira kuko tuvuga ukuri, tuzira kuko turi abagabo b'indyamunyu, batemera kubesha, batemera kwiba, batemera kurenganya abana bariya bahowe ibintu by'amafuti. ntitwemera abafungirwa ubusa, abazira impamvu za politike, ntitubyemera. dushaka yuko umuntu wese abaho uko Imana yamuremye, kandi akabaho yishyira akizana, kandi akabaho mu mudendezo, akabaho yidegembya. twebwe twemera ukuri, ntidushigikira abajura, ntidushigikira abicanyi, ntidushigikira abarara ku ngo z'abantu, ntidushigikira abafata abagore ku nguvu, abantu barya ibyo batabiriye ibyuhi. abo bantu twebwe ntitubashigikira. bariya abantu rero iyo utabashyigikiye muri ayo mafuti yose ndondaguye, ntabwo mubana neza.
mu biganiro byawe ujya ukunda kugaruka cyane cyane kuri uwo mugambwe uvuga ko barimo bakora ibitandukanye n'ibyo Imana ishaka. Kuri wowe mwihishurirwa wagize, amen, mwihishurirwa wagize wabonye umugambwe uzajyaho uzabukora, umugambwe uzajyaho nta mugambwe uzongera kujyaho. Ibyo bintu by'imigambwe nibyo bintu biteranya abantu, nibyo bintu bituma abantu bicana. Aba baratsinze, aba baratsinzwe, aba turabemera, aba ntitubemera, aba bari mu mugambwe wacu, abandi ntibawurimwo. Ibyo bintu nibyo bituma amoko adacika ngo arangire, nibyo bituma ubwicanyi budacika ngo burangire, nibyo bituma abantu bahora bagirira abandi akangononwa. Ibyo bintu nibyo bituma amacakubiri y'amoko atarangira. Ibyo bintu nibyo bituma abantu bahorana ingengabitekerezo. Ntabwo tubishaka. Hagiye kubaho umurundi n'umurundikazi, niryo shyaka rizabaho, nibwo bwoko buzabaho. Yego, Imana igaruye ingoma ya cyane. Dawidi namara kwima ingoma, ibintu byose bizakemuka, hagarutse ubwami bw'Imana ku isi. Iyo bivuga gutyo nareba n'ikinyejana turimo kugira ngo umuntu afate ubutegetsi cyangwa se ashyirwe ku butegetsi. Ibihugu byinshi biri muri demokarasi, baravuga bati habeho amatora, hoherezwa indorerezi, abantu bareba ayo matora yose uko yagenze. Tekereza yuko hari umuntu uzigera atorwa mu gihugu cy'u Burundi nta shyaka ahagarariye bigakunda? Atorwa nani? N'abatura n'abene igihugu. Ntabwo ibyo bintu bizabaho. Bizagenda bitese ko numva ibintu byawe ntari kubisobanura. Ibintu byo gutora nibyo ndi kwanga, ntibizagaruka, ntibizanongera, ntuzongera kubyumva mu gihugu cy'u Burundi, ntuzongera no kubibonesha amaso yawe. Umuntu ugiye kujyaho ni itegeko ridafite urivuguruza, nta muntu uzabirwanya. Hagiye kwimikwa umwami Dawidi. Wabyumvise? Ari ku rwego rwo hejuru, ntawe uzavuga ngo uyu ntitumushaka, ngo ibi ngibi ntibi. Umuntu uzibesha akavuga ngo uyu ntitumushaka, ibi bintu ntitubyemera, sinzi ahantu azabikwa. Kandi ahantu azabikwa kugira ngo ahave nibura azahamara imyaka 10. Ni itegeko ritazagira urivuguruza. Yego, ni ubwami ata muntu uzabuhangara. Ni ingoma itazagira iherezo, ni ingoma izamara imyaka 1000. None mu myaka 1000 hazavaho nde haje hone? Hanyuma se muri iyo myaka 1000 hazaba hayoborwa n'umuntu umwe? Ubwo uyu mwami Dawidi, uwo Dawidi nasaza bikarangira, azaba afite umusimburo. Imana yarabiteguye, irafite uko yabiteguye. Ariko ntazasimburwa n'uwo mu mugambwe runaka, ntazasimburwa n'uwo mu ishyaka no. Uwo mwami Dawidi afite umusimbura, arazwi, arahari. Yego, mpaka iyo myaka 1000 irangiye. Iyo myaka 1000 naho irangiye, ntabwo hazagaruka ngo hagarutse umugambwe runaka. No, nukuvuga ngo inyuma y'iyo myaka 1000 irangiye, Yesu azaba yahageze, azaba aje kwima ingoma ye. Nuko bigiye kugenda. Ibi bintu birakomeye, ariko abahanga baravuga batereka tubitegereze, kuko akenshi ubuhanuzi yego ni ibintu bisaba gutegereza. Ibintu bisaba gutegereza, ariko ibingendi kubabwira ubwo bwami buratwegereye. Yego, buratwegereye cyane cyane, nk'uko imyenda twambaye itwegereye. Yego, kuko imyenda twambaye itwegereye. Abandi bati mu by'ukuri wigeze uhanura ko agatoga urwasa, bari ko bamuvuga simbizi, yego, azatsinda amatora. Unahamya ko ari Imana yabivuze. Atoye amatora yaramutsinze, nimba ari 2020, nimba ari 2018, sinibuka. Se uyu munsi agatorwa asa imbere yiwe, Imana iracyamufite umugambi. Urakoze cyane, ubajije ikibazo cyiza. Ariko ari amatora ntiyigeze amutsinda, amatora yarayatsinze. Hanyuma baramwiba. Nagiye mbisobanura, umujura akwiba icyo wari ufite,
kandi akagitwara utabishaka, wewe ukicura usanga wibwe ukababara, ariko Imana ikazagushumbusha. Niba ari inkweto ukazongera ukagura iyindi, niba ari ikoti ukazongera ukagura iyindi. Imana igiye kumushumbusha mu bantu bagiye kwitegura, nawe yitegure guhabwa ibyo yasezeraniwe, nawe yitegure kimwe n'abandi. Hari abandi barimo kwitegura, nawe niyitegure. Nta kindi ndi buvuge kuri ibyo, kandi nawe arabizi, nawe ntabiyobewe, amakuru arayafite. Icyo nzi cyo, Imana iyo yakuvuzeho ijambo irakurinda, ikakurindana n'icyo yakuvuzeho. Mu bantu Imana izarinda arimo, nakomeze yitegure. Hari ijambo riri muri Nahumu bice 2 rivuga ngo, Yuda we, komeza ibirori byawe byera, higura imihigo yawe, kuko umunyabibi atazongera kunyura iwawe, ahubwo yatsembweho pe. Rero abamurwanyije Imana nayo igiye kubarwanya, nawe yitegure. Muri iyo ngoma turimo turavuga, nawe azaba akomeye, nawe azaba afite ijambo, kandi nawe azaba afite agaciro. Yitegure rero, yitegure rero. Hari abandi bavuga bati mu by'ukuri iyo ngoma ni iy'amahoro, ni iy'ibyishimo, nk'uko ujya uyihanura. Simbizi ngewe, ntabwo Imana ibikwereka tuba turi kumwe, ariko barangiza bakavuga bati se kuki ariho honyine bigomba kuba mu gihugu cy'u Burundi? Ikindi cya kabiri, yego uti nibyo, yega abarundi barasenga, ariko se ko n'abayobozi babo basenga, kubera iki Imana itabemera? Kuki batagira umutima wo kwegereza Imana bagakomeza gukora ibibi? Kabiri, wavuze ko ibyago byaho biba ari ku cyumweru gusa ahanini, unavuga ko isoko rihiye ari ryo rya nyuma, ariko n'ejo bundi isoko ryarongereye. Ibyago bikomeza kwisukiranya, bivuga bizaza ryari? Ya, urakoze cyane. Ikibazo ubagije cya mbere kiragira kiti, none ko basenga. Nakunze kugenda mbisobanura, ndavuga nti abasenga bose ntabwo ariko basenga. Hari abasenga bisengera, hari n'abasenga bifuriza inabi abandi. Hari abasenga Imana yaremye isi n'ijuru, hari abasenga kiranga kiri umweru, hari abasenga imizimu, hari abasenga inka, hari abasenga ibiti, hari abasenga intama, hari abasenga izuba. Nibyo murabiyobe. Hari n'abasenga ibishushanyo, nabo bose nibasenga. Urebye nta muntu udasenga uhari. N'umujura arasenga, n'umwicanyi arasenga. None tuvuge ko bose basenga Imana. Ibyo nibyo data agiye kuza gusobanura. Yego. Akureho ubwo rujijo, yego, kuko Yesu azarangiza intambara zose dufite. Akureho n'intambara ya Herumagedoni. Wabyumvise? Yesu aje kurangiza ibibazo dufite mu isi bituma abantu bibaza gutyo. Abibaza rero ibyo byose nibabitegereze, bategereze gusobanuka kwabyo. Ejo aho bukera birasobanuka. Ariko kandi nanone ntabwo Imana izareka ikibi ngo kigume mu isi. Ntabwo Imana izareka ngo ingoma y'abanyakiba bariyikomeza kogera. Oya, uravuze ngo none bizabanziriza mu Burundi. Kuki abantu babwirwa ariko ntibumve, berekwa ntibarebe, ntibabone, bafite amatwi ntibumva, bafite amaso ntibareba. Yego, twarabisobanuye ibi bintu. Ntabwo ari mu Burundi gusa, twavuze ibihugu 5 byo muri aka karere. Bitari ngombwa gusubiramo. Twavuze ko ibi bintu birabanziriza mu Burundi. Yego, ibi bintu bizanyura hano, ibi bintu bizagenda muri Kongo, bizanyura Tanzania, bigera na Uganda, bikore no kuri Kenya. Mwabyumvise neza? Ibyo bintu ntitwagiye tubisobanura. Aka karere k'ibi bihugu 5 tuvuze, Imana iraza gukuramo urugwiro. N'umurima w'Imana ugeze kubagarirwa. Twagiye tubisobanura. None mwumva ari mu Burundi gusa? Yego,
ibi bihugu uretse n'ibi bihugu bitanu tuvuze, ibi bihugu bizagenda bigere na Amerika n'Uburayi. Ibi bintu tuvuga bizagenda bigere ku Burayi na Amerika no muri Aziya bigereyo, kuko ibi bintu birimo gutegura ubwo bwami ndi kukubwira. Iyo ngoma y'umwami Dawidi izakomeza igenda igere ku isi yose, hagenda himikwa ubwami. Ndimwe ndababwira ngo Imana igaruye ubwami ku isi. Ubwami bwayo wanyumvise buzamara imyaka 1000. Wumva bishoboka ko bwaba mu Burundi gusa? Buzagenda bukwire ku isi yose. Nibwo buzabyara cya kindi twavuze cyitwa ububyutse. Ububyutse rero buzagenda bukwire ku isi yose. Buzaba buhagarariwe n'abantu bitwa abarinzi b'inkike. Wabyumvise? Igicaniro cy'Uwiteka kizaba kiri hehe? Hano hagati mu Rwanda, hano hagati muri bya bihugu bitanu. Ariko neza neza ni mu Burundi no mu Rwanda. Ariko ni mu bihugu bitanu: Uburundi, Rwanda, Tanzania, Kongo, Kenya no Buganda. Mwabyumvise? None abantu bagaruka kuvuga gute ngo ni mu Burundi gusa, kandi ari ibintu dusobanura buri munsi. Wabyumvise? Hagati aho rero sibyo? Natuzanire na fanta ebyiri zikonje twinywere. Tuzanire fanta ebyiri zikonje muko twinywere. Abantu badukurikiye barabona ko tuba twavuze cyane. Batuzanire fanta tunywe. Imana ishimwe. Hanyuma tugiye, ntabwo tuzahora mu ntambara, ntabwo tuzahora mu bwicanyi, ntabwo tuzahora mu ngengabitekerezo, ntabwo tuzahora umuntu aterana inkokora na mugenzi we. Uyu ngo ni umuhutu, uyu ngo ni umututsi, uyu ngo ni umutwa, uyu ngo ari mu ishyaka runaka, uyu ngo ntaririmo. Ibyo bintu ntibizahora gutyo. None utekereza ko tuzahora mu ngumi, umuntu akururana na mugenzi we? Oya, Uwiteka hageze yuko abirangiza. Ntabwo tuzahora mu macakubiri y'amoko. Ibi bintu mamanya n'umwuka bigiye kurangira muri aka karere, kandi Perezida Paul Kagame yubahwe cyane. Ibi bintu yarabitangiye. Niyo mpamvu njyewe Imana imbwira ko imushyigikiye cyane. Niyo mpamvu njyewe mwemera. Kubera iki? Ntabwo ndeba ku bindi bintu ibi na biriya. No, Imana ikunda ibikorwa. Imirimo y'abera izibukwa. Perezida Paul Kagame yanga ingengabitekerezo, yanga umuntu uhohotera mugenzi we, arabyanga cyane. Niyo mpamvu kenshi nubwo abantu batamwemera, njyewe ndamwemera. Niba bimpore nemeye no kubizira. Urabyumva neza? Njyewe nemeye no kubizira. Uyu muntu umwanga nanjye nanyange, njyewe nifatanyije nawe, njyewe ndamushyigikiye. Urabyumva neza? Impamvu ni iyihe? Ntabwo ari biguzama. Njyewe ntarampa n'igihumbi. Oya, nta n'igihumbi arampa. Mpagaze ahera. Ariko yatanze gira inka niyo baba. Niyo nka nje nta yarampa. Ariko kuko yabikoze, Imana ikambwira ngo sawa. Imana igateraho vindende ikavuga ngo very good. Umuntu Imana yemera nawe uzamwemere, kuko ni wanga umuntu Imana yemera uzabizira. Njyewe rero nemeye no kubizira ko mukunda. Urabyumva neza? Tugiye gusoza iki kiganiro mvuze ko njyewe mwemera, kuko hari ibintu Imana yamumbwiyeho kandi bikomeye, kandi Imana iramushyigikiye. Abamurwanya ntibazanamushobora. Reka mvuga aka kantu karakomeye. Abantu barimwe gutegura gutera u Rwanda, Abarundi biwanyu nyene nyumva, ariko ni byose ndabiyobewe. Ariko ntibazagira ute, ntibazamushobora, kubera ko uhagarikiwe n'ingwe aravoma. Uranyumva neza? Intwaro zose bategura, twumva ngo barahawe intwaro, ngo barashyigikiwe n'ibihugu birenze kimwe. Ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru do bazahasiga ubuzima, ntibazigera bamushobora. Kumurwanya ko ndabyemera, bamurwanya, ariko kumushobora ndahiriye kuri izi kamera, ndetse njyewe ndababuriye. Ni ukuri kw'Imana, uyu muriro bagiye kwatsa nibo bazawota, ntibazamushobora. Mbivugiye hano, abantu bazampinyuza inyuma y'ibigiye kuba,
bazaze bambaze. Ntabwo bazamushobora kuko imirimo yakoze irihagije kuba yamuvuganira, irihagije kumurwanirira. Umuntu usigikiwe n'Imana nta muntu umurwanya. Nanjye ubwanjye barandwanyije ndabananira, atantwaro mfite, atabantu, atabihugu bishigikiye. None se Perezida Paul Kagame bazamushigikira, nako bazamushobora ashigikiwe n'Imana? Perezida Paul Kagame yatanze gira inka munyarwanda, yubakiye inzu abadafite aho kuba. Yego, Perezida Paul Kagame yafashije, uretse n'igihugu cy'u Rwanda, yafashije n'ibindi bihugu. Aba bantu aho kumubwira ati dufashe, bo bashaka kumurwanya. Dore njyewe sindimwo, ndakarabye amaraso y'abifuza kumurwanya. Njyewe sindimwo, nyakubahwa Perezida Paul Kagame, muhakurwanya njyewe sindimwo. Nubwo ndi umurundi, nukuri kw'Imana, njyewe sindimwo mu bakurwanya, n'abakurwanya simbashigikiye. Mu kiganiro cy'ubutaha, ariko ndabakunda kandi niba unkunda unkundira Imana. Murakoze cyane. Hari abantu bari hirya yacu barimo kuvuga ko banyemera. Buriya Imana yikwemeye ikwemeza n'abantu. Abantu mwese munyemera kandi munkunda, mubanze mukunda Imana iri muri njyewe munkunde nyuma. Mubanze mwemera Imana iri muri njyewe munyemere nyuma. Nibyo byagira agaciro, nico kintu gikomeye. Ariko nanjye ndabakunda mu izina rya Yesu. Hanyuma rero amahoro n'imigisha nibibe ku gihugu cy'u Rwanda, nibibe ku bihugu bitwemera kandi bidukunda, nibibe kuri nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Amahoro n'imigisha bibane namwe mwese. Shalom, shalom. Nimero yanjye ya telefone ni 078 58 664 705, cyangwa se akamenyetso ko guteranya 250 78 58 64 705 plus 250 78 58 64 705. Iyo nimero iba kuri WhatsApp, iba no muri momo niba ufashijwe wubatswe n'ibyo tuvuga. Kandi akanyenyeri, hanyuma munshigikire. Nta mukuru utagira mukuru we. Ndabubaha namwe munyubahe, mumpese n'umugisha. Kandi twubahane, duhana agaciro, magaciro nanjye nkaguhe. Bityo bizadufasha kugera aho dushaka kugera, bizadufasha kubaha Imana nayo idukoresha imirimo n'ibitangaza. Dufatanye kugera i Kanani, tubana amahoro. Imana y'amahoro nibaho umugisha. Murakarama, gira aho muba, mwubahwe. Ndabakunda. Shalom.